Sen kimsin ya? Инспекторды бетке урган. Ош шаарында инспекторга кол көтөргөн Оштогу куткаруу кызматынын башчысы Нурбек Саипов жана прокурордун мурдагы жардамчысы Нурлан Бекназаровго иш козголду. Шаардык милиция билдиргендей, окуя 5-апрелде болгон. Түнкү саат 14 чамасында Honda Fit'теги белгисиз адамдар тартипти бузуп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге кайгыл кызматкерлери барганда каршылык көрсөтүп, алардын бири инспекторду бетке уруп жиберген. Sen kimsin ya? Benim yol. Benim bu nerede? Az kamerada. Çıkıç var. Çolka çıkan. Kim var? Sen mi? Sen Afrika'dan Otur. Familiyasına koşma. Familiyasına koşma. otur. Olan azıcık. Nasıl? Kaçacılıklar. Mutfağın ana Elinde mı? kaçacılıklar meşrular. Yok ki. Burada Bol. Ekranın ortasında sen gelsin. Aynı sen adam olmaysın. Mı? Rukiye'de mi? Ya bu pahalı. Kaç. Vurma. Tak. Ben takma, ben takma, ben takma. Vurma koy tuttu. Vurma. Vah. Ötün. Ekspozisine koştuk. Bol yemeğin ismi var. Beka. Aytsanız özün akı. Videolar var mı? Videolar var mı? Sen- Ya bol da var o şarkılar. Ya video var bol. Durur ki mi? Ya bu Özünüz ne solunuz özünüz. Olmaz olur. Oğlum o armanda bak ha. Ya baktır. Yim sen çeçersin ya kandan ne olayım? Bu bek aytın şaka. Özün dersi olmalı. Yardım olarak konuşun. Bunu hiç kim? Benim biri var. Kalsın bak. Bir sanatçılık gittik. Gittik mi? Bir sanatçılık erkek şakalı bir О башың не болды? Башың көрүп коелек. Не таптас? Gel. О башың көр тосоо. Ар нерсеге сүзүп атат. Эртең анан Бул факт боюнча бейбаштык беренеси менен иш козголуп, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди.